albabul khamis dambugal ƴiwa ɓangal ne wiyeten qitalul jani warugol bewɗo waɗɗo probléme warɗo waɗuɗo probléme ko on o warite ñaare mum wagatul murtaddi e wargol murtuɗo wi kadi an abdoullah ibne amr radiallahu taala anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo make man qutila duna malihi kala waraɗo fi defandugol jawdi makko ndin woɓɓe bewa e hoore makko waramo ɗon fof wara shahid ko yanɗo shahid to andi ngol emo sutanike jawdi ma ndin ko ya darta mo par ce que on ɗon ko murtuɗo rawa abu dawud an-nasai wa tirmidhi wa sahah wa imran ibn husayn radiallahu taala an qala wi qatala ya'la ibn umayyah rajulan oɗo warno gorko fa adda ahadahuma piruno kam qatala piruno ya'la ibn umayyah rajulan e gorko goo fa adda ahadahuma sahiba goɗɗo e maɓɓe ngati oya fantaza a yadahu awa o sorti jungo makko ngo min famihi immorde hunduko oya kon fa naza athaniyatahu ni o sortidi jungo makko ngon e ñiire o ende fahtasama ila nabi ɓe yeddodiri ɓe yekkani laaɗo allah sallah sallam fa qalani laaɗo maki aya addu ahadukum aha e goɗɗo e mo ngata e musidɗo mum acce ɗum kama yagaddu lfahalu wono ngaari wono buutori ngatirta laadiyatala ɗum ɗo diya ala ko tawi kon oya wippitidi jungo mum ngon ɓoridi e ñiire oya nden o itti ñiire oya nden kono mara diya par ce que ko oya ngappimo ngattugol mo ko andi ngol en sa fokkiti wadde goɗɗo bone o yettike ma a heɓali feere waɗgol bone ma bone o yititike e ma harayi on bone mo heɓuɗa ɗon diya ala yoɓetake muttafaqun alayhi wa lafzul muslim wa abi hurayrata radiallahu taala an qala abul qasim sallah sallam nelaɗo maake law anna imra an tawi neɗɗo itla alayka o ƴellitike ema be gayri idine ko alda e dingaye waɗi tun cidik ka nder boutique ma ka nder galle ma o tawima taw paraw fa hadaftahu bi hasatin a firike mo hayre noon ɗon e ɗon misal fa faqa'ata aynahu a tofiyitere makko nden ma a barminimo nokkugo toon madama o surprise paraw nder toon lam yakun alayka janahon ara amara bakkat fus amara diya kadi fus ko watta kanko bonni muttafaqun alayhi wa fi lafzi li ahmad wa nasai wa sahih ibn hibban fala diyata lahu diya alanamo kanko barmin ɗo ya wala qisasa yettegol kala hunde yettetake oya ko oya bonni wa anil bara ibn azib radiallahu taala anhuma qala wi qada rasulullah sallam nelaɗo allah ñaawi anna hifza al hawa'it renugol ngesele ɗen e binnahaari ñalorma ala aliha yimɓe majje ɓe fawi jon ngesele ɗen yoɓe renu ngesele maɓɓe ɗen ñalorma si ngesele maɓɓe ɗen bonnama ñalorma ɓe mara probléme ko ɓe landoto ɓe mara dalil landagol jomiraɓe nemoraɗ ɗin wan hafisal machiya ende marɗo ayneteɗi nayi ma dammi kadi ma gueloɗo kankadi yo ayneteɗi makko ɗin billeli jemma ala aliha e dow joom majje wanna ala ahlil machiya ino fawi yimɓe mummunteji ɗin ma asabat kala ko ɗi heeɓi e machiyatuhum ayna en orayɗi maɓɓe ɗin bilaylin jemmara yiɓe fayoɓoɓe mana kala mo nagge mum ma dammi mum murti ñamoy guesa goɗɗo ma jardin goɗɗo jemma nelaɗo fawi joddi mum ndin e hoore joom mum munte on siko ñalorma joom mum munte on yoɓata fusɓe kadi yo ayno guesa mum bañallanga rawa ahmadou wal arbaa illa tirmidi wa sawa ibn hibban wa fi isnadihi ikhtilaf andi ɗi probléme ji kadi no waɗude ka fulawaji moƴƴa ka l'intérieur de pays hakkude jongese e jonnayi wan maad bun jabal radiallahu taala anu fi rajulin aslama fi gorko silmuɗo summata hawada refti o arti o alyahuda yagal nelaɗo maad bun jabal o ilajilis mi jotta ko attaque tulaw ha kamɓe waɗi mo bada allah wa rasulah ko ñawre allah e nelaɗo noon kadi wona ñawore ammin mi mana wona min kiri famara bihi o yamiri fi makko ha o henda faɓotil o wara mo murti i wi ka dina koyo nangue o wiye yo tuubu so jaɓal koyo wara muttafaqun alayhi wa fi riwayati l abi dawuda na refilla abi dawuda wa kana o laati kadi istutiba o tuubinama moƴƴa qabla dalika ko adi ɗum kono o sali ko ɗum addi nayo nangue tun o wari ko yo tuubini so jaɓiya so jaɓal o ware an ibne abbas radiallahu taala anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki man baddala dinahu kala wattutuɗo dina mum kan faqtuluhu waremo fes o sansi dina makko kan o watti goɗɗum yo ware rawahu al-bukhari wano ƴettan abdoullah ibne abbas toujours radiallahu taala anhuma anna ama wonde no bunɗo kanat lahu lataninoɗomo ummu waladin bi mana nene paykum ko wiyete nene paykum ko korɗo ma si jiidanikema tawi noon sonna jon ko bunɗo kadi watti ɗum tustimu nabiya o yenni annabajo on salah sallam wa taqa fihi o yani e makko kanko jeyɗo korɗo on o yani e korɗo on
wataga fi bimana korɗon yani ene laaɗo yanugo ene laaɗo na yarugo yana e hoore makko on ko fana bimana ko yennugol mo aybina mo fela mo ko ɗum o yani ene laaɗo fayan ha gorko on haɗimo o jaɓali fala tan tawi o haɗitaka falamma kana data layde ɓa yeehi ha ñandego o haɗimo o jaɓali o haɗimo o jaɓali ñandego immi tun akadal mo awil kanko gorko on o ƴetti peelwal fa jaalahu fi batniha o naaɗingal ka nder reedu oya wattaka alayha bimana o hippi e hoore makko fagatalaha o wari mo fes fa balaka dalika annabi sa sallam nelaɗo humpiti ɗum kaari wari nene paykum mum kon kaari wari korɗo mum on saabu himo yennuma o haɗimo o haɗimo o haɗimo o jaɓani fa qala nelaɗo maki ala hey ishhadu seede annadamaha hadaru ƴiƴam makko ɗan ko perdi ko mere mo yenni Allah yenni nelaɗo yenni Qur'an dartike dina kan julɓe ɓen haɗimo o jaɓali julɓe ɓen waɗi charia mum on e hoore makko ɓe mara bakkato dama ha ƴiƴam makko ɗan hadarum ko perdi ɓe mana diya ala fus oya yettetake kadi rawahu Abu Dawuda wa riwatu sukat on andi on sonnajo ɗon ko murtuɗo mi mana wallahu ala wa alam haray kadi kitabul janayati on deftere fi probléme ji ɗin fi musibaji ɗin fi eɗen nden deftere kadi ko ɗo lanni musidɓe julɓe kala ko famini e mum nder toon wallahu ala wa alam kala ko faminaki toon toujours noddelam min Abdoullahi kala ka numéro téléphone ji am mi humpitay on kala komi wawi laɓɓinde ɓuuri ɗo kala komi wawata mi hollay on sappan toon deftere ka yaho toon yañoɗo moƴƴa numéro téléphone ji ɗin ko 67 60 53 09 68 60 53 09 63 60